Maya paabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kekatamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal amisa para king Martes, katlunang aldoning Oktaba ning Paskwa. Ing kekatamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Marvin Sinlao, Director ning Domus Pastorum, king Maimpis, siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Sinubiang mebye, ale, aleluya. Sinubiang mebye, aleluya. Sinubiang mebye, aleluya. Aleluya. Kilagyo ng impa, poni anak, ang poning banal na espiritu. Amen. May malen, kambe ning banal at anib ning pibale-bale ning Dios. Ing grasya ang pong kapayapan, mantabi kay kayungan. At keka antimurhin. Kapatad, si Shantala ring kasalanan tamo, batamong karapat dapat pagmasusi kareting banal a misteryo. Ginong Jesus ikay mitatalakad kay kami king bayong biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginong Jesus ikay mamatawad ka ring kasalanan mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus ikay papakan kay kami king katawan ng pondaya mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana kimbiye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, king kapag masusyan mi, king kamatayan, ang pampangasabli ng mebi Kristo. At danan mo kaming kapaldanan. Isundo mong tutugtog king balayan mo, ing kalam ning banwa. Ban king ganap, akatimawan king kasalanan, tumulala king banwa, maigit palak, king babiya karela, kete king yato. Itiaduan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo. Ang mabibiyay ang pon magari kambe mo. King kami tunganing banal espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King Aldo ning Pentecoste, isan Pedro nga na karing Hudyo, kailangan dang abalo ring sablang memalen ning Israel, king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, yaing gewa ng Gino at Kristo ning Dios. Inyang dimdam da ring tao iti, may ligalig la pilubluban, at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol. Nano ing sukat ming daptan kapatad, pekibat ng Pedro karela, sumisi kayo at painggulot karing ke kayong kasalanan, ing metong at metong ke kayo, at papinyag kayo, king lagyo ng Heso Kristo, balang mipatawaran, dingke kayong kasalanan, at tanggapan niya, ing banal ay Espiritu, ing regalo ning Diyos. Uling ing pengako na ning Diyos para ke kayuya, at para karing ke kayong anak, at para karing sablang atsyu, king marayu, ding sablang awsan ng lumapit keya, ning ginutamong Diyos. Megsalita ya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatanda, ring miyaya liwang pamagmatulid, at nga nang me nagkat karela, iligtas yu ingke kayong sarili, king parusang daratang kaniting marawak alahi. Meniwala la, ring kera kalan karela, king aral na, at tinggap da, ing sinabi na, at pepabinyag la, kanita muring aldong ita, ang galang at 5,000 katao, ring miragdag, king kabilangan da. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ing yato mipnuya king kayapan ning Gino, Ingiyato mitmuya, King kayapan ning Ginoo. uling ing amano ning Gino, mipnuyang katapatan at apanaligan sabla ng depatan, kaluguran na ing ustisya at katapatan ke katamuan, ke kakatman ne ing yato king lugod na. Ingiyato mitmuya, King kayapan ning Ginoo. Dapot ing Gino ingata nala, retang ating takot at gagalang la, sabla at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawon ning danop, di na nalang pamangan. Ingiyato mitmuya, King kayapan ning Ginoo. Ing Gino ya ing katamong kapanayan, talasawop at kambilan, maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Ingiyato mitmuya, King kayapan ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing Gino mantabe ke kayo, At keka antimurin. pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Makatalakad yang manangis i Maria, luwal na ning kutkutan. Dinukuya kabang manangis siya, at linawe kilub na ning kutkutan. At inyang ikita aduang anghel, makahimalan maputi. Makaluklukla king pibilyanan, king bangkyan ng Yesus. Ing metong king kabuntukan, at ing metong king kabitisan. Kitnande, babae, o ba't kikya ka? May kibat siya, kasi kinwari ang ginuko, at eko balo, nung nure dela.
Pangasabi na niti may likid siya, at ikit na yung makatalakad ka rin ni Jesus. Dapat nabalo king ya Jesus. Kit na ng Jesus, babae o ba't manangis ka? Ninong panintunan mo? Bala ng Maria, yaing hardinero. Inya sinabi na, nung ikang kinangwa kaya Gino, sabyan mo kanako, nung nume dela, at kunan ke. Maria, nga ng Jesus kaya, inarapane, at sinabi na, Raboni, nga nawari, king Hebreo, maestro. Nga ng Jesus ka Maria, emo ko tatagkilan, uling eko pa, pepaitas, papunta king ipa. Munta ka rin kapatid ko. At sabihan mo karela, king paitas na kung magbalik kang ipa ko at impayo, king Diyos ko at king Diyosyo. Inya pintala na lang Maria Magdalena, ring alagad, at sinabi na karela, ikit king Gino. At sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Maya pabalita ng Gino. Kapurian keka o Kristo. Happy Easter po kay katamongan. Happy Easter po, among. At po kano metong nga lalaki, linuwalyang malasing, iba't siya king metong abar. Ne? At ketang posti, la electric post, ne? Mangulapya, ating niyang kukulapan, ating niyang paintunan. Ne? At ating limi palabas, ketang pwesto na, at kitna ne. Nanong problema, Brads? Yan na. Ay, ana, painto ng kitang susi ko. O dugoling meluno sa ining lalabas, sino pa niya namang menintong susi? Kahit yun naman meto ka lalaking dinalan. Adwa na lang ini. Pare-paro nung ining maninton susi. Luna la ining kewalan susi, ining minyo ng dintang, at itang kaduang dintang. Ngini, kitna nining metong, papagpang wando retang bulong, detang batong makapaligid ka rin, painton. Metong karening maninton, nga na, Brad, sana, no ka rin may wari awalay susi mo. Tildunay tambar. Karina. Kay, karina na. Unong ka rin may palalakwan dugoy susi mo, o kini may dugo paninintunan. Kining posting ay ni. Kaya may kibat siyang lalaki. Kasi ating suluke ni Kasi ating suluke ni. Nga naning malasing. Well, king connection na po ni kikatamong ebanghelyo ngeni, dimdam tamo po na Maria Magdalena, paintunanay nga pong Ginoo. Paintunanay kitang kutkutan. Po? Inyang mumuna, kilala ing sinubling mebye Ginoo. Uling ing focus na, alakaya, ing focus ng Maria Magdalena, at tsuketang alang laman na kutkutan. At itang lungkot na. Itang alang laman, ketang kutkutan, alay, mawawalaya, at the same time, itang lungkot na. Karinya makatuon, atensyon. Anya meka din pansin at akilala ing Ginong sinubling mebye. Wari marala si tamo man makanyan tamo. Ning kay paintunan tayo nga pong Ginoo, seeking the Lord, no, in the wrong places. Paninintunan tayo, pero paintunan tayo karetang maling lugar. Halimbawa, king alcohol, king pleasures, king pibanjan, king luxury, king power or upaya. Karin tayo paintunan nga pong Ginoo. Pero bali po, ining empty tomb. The empty tomb, very basic ya po, fundamental ya, king dogma na ning pisampan. Ay say dogma, doctrine na ning pisampan. Very, very fundamental ya ini. Very important siyang empty tomb. Bakit? Uling sabi namin pong San Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Nung kanungi nga pong Ginoo, sinubling mebye.
Buli na sabihin, kaya katang tuturo. Kaya katang kasalpantayanan, mawalang kwenta. If Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Lakoming doktrina na ning pangasubling mebye, itang content na ning Apostles' Creed, mawalaya. Mawalangan. Nga ning kakatam Catechism of the Catholic Church, sinabi na, digdaga na tuturunan na ing pamanyubli na mebye ning ginuta mong Jesucristo, king kutkutan, kayang kamatayan, kay ba't naning atlungal doong pangamate. At pangapako na king krus. Ini, ing peka crown in glory, na ning kakatamong biye kasalpan tayanan. Kini ang pumana lumpakan. Our faith lies on this. Ngayon lalawin niya po, even at the day of the Lord, everything changed. Nung din pong hudyo, yung karelang day of the Lord is Saturday, itamo Sunday. Ano connection na nita? Uli na ning resurrection. Yang tutok yan tamo ita as Christians. Pansinin nyo, di ba? The seventh day is Saturday. Because the first day of the week is not Monday, but Sunday. Monday is the first day of work. Pero Sunday is the first day of the week. Kanya pinuwi may gospel. On the first day of the week, karinya palto yung hapong Ginoo. Panayama kanyan. Anya, the resurrection is a very crucial event in the life of Jesus that has a lot of significance. King kay katamong biye, kasalpantay. Ano nga layo ni? Dani sa bumitwag na ing, gana. Anya sa, pero meto nga amano, may silbing dalan, bang kanita kilala ng Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena, ing ginutamong Jesucristo, ya pinitang inyang akusane, lagyo. Maria. It was only then na akilala ni ining kasabi na, ing ginong sinubling mebye. At uli na nita, pega na kanan ng Ginoo, itang misyon na. Ing misyon ng Maria Magdalena na ikalat ni ing maya pabalita. Munta ka, karing kapatad ko, at sabihan mo karela, ining ikit mo, na yako malapit na akong magtas banwa, papalik, kingib pa. Anya pininyang sabi ng Maria Magdalena, inyang karas na ka rin, ikit ke ing Ginoo. That was his message. Inyang akit no rin kayang apostles. Ding apostles ng Ginoo. Ikit ke ing Ginoo. I have seen the Lord. Po kasi sapat, itang balo miyay nga pong Ginoo. Kailangan natin kang personal relasyon kingapong Ginoo. Bame nga kila. That's very important. Knowing is academic. Wari, nining Ginoo, malo mo, tiro da kaya kanyang grade 1, niyang high school, niyang makanyan. Academic ita. Pero in fact, maurgan din, it's the personal relationship you have kingapong Ginoo. That would allow you to recognize Him well. Mo naman sapat, itang makipag-argue ka tungkol kingapong Ginoo. Makipag-debate ka. Mo rin sapat ta, importante, encounter me. Meet me. Kasi ideas lang ang pureta, arguments, opinions is ideas. Pero itang personal encounter is different. Wari manaliwaya po tang ika mismo aranasan me, ika mismo akayape me. King pamanyob din ang mebe ng ginutamong Jesucristo, akakayabe tayong mabiyegino, nalulugot kay katamo personally. At dadake ne ing kayang gloria, ing kaluwalhatian kay katamo. Kawangis ng Maria Magdalena, atin tamo namang misyon na dapat gawan. At nanoy ni, ing ikalat siya, ing maya pabalita, ning pamanyobling mebye. Karingge ganaganang kapatad tamo. So nano mo rin specifically. Number 1, like Mary, kailangan sabyan tamo,
in good news. Burini nga pong Ginoo lumwalta mo, ikalat siya ining bayong katotohan tungkol kay pamanyabling mebye. Eya pwedeng soluan memo, eya pwedeng i-preserve niya mo keka. Kailangan ikalat me. Now whatever we experience, the reason, Lord, we have to immediately go off. Malagwa ka, ikalat me. We must be willing to share our faith. Bakit? Kasi eya dagol. Eya dagol yung kasalpantayanan. Uling din tao talagang mawala king maya pabalita. Nga namin pong Hudson Taylor, sabi na I used to ask God to help me. Then I asked if I might help Him. I ended up asking Him to do His work through me. Gawan mo, ing opayo, bramo, kapamilatan ko. Yan na, Hudson. Kadwa, the resurrection of Jesus, yaping yung kikatang pag-asa. It's our hope. A hope na misanaldo, akit tayo nga pong Ginoo, face to face. The beatific vision na hausanda. Face to face. At makidakita mo kitang alanganggang gloria na. Alanganggang kaluwalhatian na Tagalog. Nga namin pong St. Peter, without having seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with unutterable and exalted joy. As the outcome of your faith, you obtain the salvation of your souls. 1 Peter chapter 1 verses 8 to 9. King kapupusan, mga dita mo kingapong Ginoo, kikatataw liyan mga dita kingapong Ginoo, na sana protektahan na katamo kining atake ng taning. Ing atake ng taning king kay katang kasalpantayanan. At king kay katamong calling. Itabang tutukswana ka, ing mag-quit. Muli na ka mo, mas manyaman kimbali. Mo nagagawan yan. Mas manyaman ing matutut. Muli na ka mo. Protektahan na katasahan na ni ngapong Ginoo. King temptation na ini. Makanyan mo rin mga dita mo king ngapong Ginoo, na sana protektahan na katamo naman, kitang pa maging masyadong busy. Busy ka rin bage-bage. At akakalingwantahan na ing makiluklukan at makiramdam kaya. Manalangin tamo mo naman kingapong Ginoo, that He may protect us as well. No ka rin, itang mawala itang espiritu, ning kay katang pamanyamba, itang pamaglugod, at debosyon kaya. The spirit is very important. Matamala mo, nakadry, the dryness. Pagkatang alaning espiritu, yung biye, alaning diwa, yung bagay-bagay. Protektahan na katasanan, ni nga pong Ginoo ka rin. Makanyan mo rin kahit ang pamisagsagan. Protektahan na katamo mo naman kay criticisms. Criticisms tamo kay metong at metong. Makanyan mo rin protektahan na katamo kahit ang misinterpretation. Karetang motives tamo. Protektahan na katamo kay pamipate-pate, king inggit, king pamagselos, king pamagclamor mo, king mikaposisyon ka. Then bagay-bagay nga rin Anya sabihan tamo in the end, sopan mo kami, Ginoo. Help us, O Lord. Help us, my Lord and my God. Amen. Makatalakad diyang manangis si Maria, luwal na ningkutkutan, dinukuya kabang manangis siya, at linawe, kingkilob na, kami ning tula, ning pamanyabli na mebye Kristo, maraptamo kin Diyos, ay patamo at manalangin, pekiramdaman nala at pekibatan ding panalangin ning anak ning binang pakamalan, manalig tang pakiramdaman nala rin kay katamo kayadwanan, nga tao manalangin, Ginoo, ipagkalob mo sa ing kay kaming kayadwanan.
Ginu ipagkalugmo sa ingke kaming kayadwanan. Banding pastul, manimunala king kasalpantayanan, at suywandalang mitmong lugod, dingkawan, apig katiwala na karelang Kristo, ing mayap apastul, ipanalangin taking Ginu. Ginooy pagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Ban ing kabilugan ayato, makapagsayaya king kanwanan ning tune kapayapan, ing kapayapan ababye na mismong Kristo ke katamo, ipanalangin taking Ginu. Ginooy pagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Banding magkasakit tang kapatad, aranasan dang miyalilantula, ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginu. Ginooy pagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Ban ingke katang komunidad, mika kasalpantayanan niya sa, at tetagan mo niya patutu, king pamanyubli ng mebye Kristo, ipanalangin taking Ginu. Ginooy pagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kay katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kay katang Archdiocese, antimurin, ding kapag nasanda, Rigab Talaw, para king kayang board exam king Mayo, Anthony Gutierrez, para king Malagwan ng Kapaldanan, at Early Garcia, king Aldo ning kayang Kebaytan, Iulino Sana, king Kayaryan ng Maligaya, ring kapatad tamong meyango na bie, lalong-lalo na, ing Kaladwada Rideni, at Arman Correa, ipanalangin tala king Ginu. Ginooy pagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Impabalo mo ring dakal ng pamangailangan ning kay kambalayan kimbiye keti king yato. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin di sablang sasalpantaya keka. Itiadon making kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. May hahandog sa'yo, mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin, aking alay papanalin. Muli kong handog, buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo, natimula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin, aking alay pamanalin. Mula sa iyo, lahat ng ito, buhay ko'y pagharihan mo. Maihahandog sa'yo, natimula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin, aking alay Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggapya, harapanin Diyos ipang lubos mayupaya.
Tanggapanes sana ning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugod ay pami, king pakalulo mo, tanggapan mo sana, ingyayayin ring anak mo, banting kasopan ng pon pamaglawalo mo, era abating ing tinggap danakeka, at kamtanda pa, ing alanganggang kalam mo, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Amen. ginuman tabe yake kayo, At keko itas antimurin, sularing puso yo. makatas na la king Ginu. Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing purian ampon pasalamatan na ka, kapilan man ampon nukarin manogino, lalong-lalo na kaniting kayaldawan ay Kristo ing Paskwana miyay niya. Ampatya ing tunay kordero, amidala ko king kasalanan ning yato, aking pangamaten aking krus, linupig na ing kamatayan mi, at king panga sobli ng mebye, siblina naman imbyemi. Ulinita kambering sa blangkoro, ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginu, Diyos sa mayupaya. Mipnuyang banwa, mipnuyang yato, kingke kang ligaya. O sana, ingkakatas-katasan. O sana, ingkakatas-katasan. Naanwan nga indaratang, kilagyuning Ginu. Naanwan nga indaratang, kilagyuning Ginu. O sana, ingkakatas-katasan. O sana, ingkakatas-katasan. Ingkakatas-katasan. Kabanalan. Ulinitay paniga pumi, itugtog meng espiritu mo, anti mo ing titi pangambon, kareting ayin mi, ban pabanala at para ke kami, gawa na lang katawan ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, karitang benging mi panganyayaya, at bayo na ko sang loob dinawon in Biena, kipamailasan pong kamatayan na kinuwaning tinape, pe pasalamatan na kat pinuri, piraso ng tinape, dinuwang na iti, karing disipulo na nga na, kunan niya iti kayungan, at kanan niya, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay matingapunan kinuwaning kalis. Pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri. Dinuwang na iti karing disipulo na nga na. Kunan niya iti kayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ting daya ko. Ing daya ning bayo ampon naranang gantipan. Ami bubo para ke kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti kimpamigaga na kayo kanako. Maulayay misteryo ng kasalpantayanan. Cristo
Inyang hinigaganakan mi, o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ang poning pangasabli ng mebye, daraon mi akyeka iting tinape ng biye, aponing kalis ting kaligtasan, layon ming pasalamatang keka, impepalyarian mo kaming, matampang tala kadarapan mo ang pon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yakilugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, Ipasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasabling mebye. Idala mo la, at isablang mayangon na biye, king pakalulo mo, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king biye alananga, ban kambenin na Birhen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring nuwan na apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe rin sablang banal, ami biye-biye, kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apor yan, ampon apaligayan ta kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ampong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parang alampong ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen, 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 amen. Kristo tinggap tayo ing espiritu ning pangayampon. Ngeni ang timong anak ning Dios, mangangas tamong sabian. Ipatawad mo ke kami ring salami ke anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapaan kin panahon mi, bating kasaupan ning pakamitim nalipan ning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan, kisablang kaligaligan,
Kabang panayan, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keko, ing kayariyon at ing kayo pa yon, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasan mi, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabe sana kapilan man kaya kayo. At keko, antimurin. King, bakit tangini ing mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan kay kongan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing midalako king kasalanan ning yato, nuwan na ring mayayawos king apuna ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miya ing amano mo, kumayap na ako. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He's risen that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I
Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king online streaming makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, hemo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, pakiramdaman mo ing kayadwanan mi, at paulining ganap agrasya ning binyag, apig kalub mo, gawan mo kami sanang karapat dapat magkamit, king alananggang kanwanan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi at kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, mitutuburan kayo. Aleluya, aleluya. Tuya. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Hallelujah, Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Hallelujah, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Hallelujah, Maglasyagat panapon po kay Kongan.